koji je nekada bio stadion slobode, a mi ga slobodno Bošnjaci muslimana ovoga grada možemo zvati stadion zločina, stadion zatvora, stadion logora i svega onoga što nema nikakve veze sa slobodom i sa lijepim riječima i sa lijepim doživljajima i sa lijepim osjećajima. Svi vi koji ste ovdje proveli vrijeme 1992. godine, sjećate se toga dobro i nikada to u svome životu zaboraviti nećete i nema potrebe da vas ja niti bilo ko drugi na to posebno podsjeća, dovoljno je da dođete ovdje. S obzirom da je u današnjem obilježavanju godišnjice progona Bošnjaka muslimana opštine Bosanski Novi je predviđeno još nekoliko različitih stvari. Ja ne bih želio ovdje nešto posebno da duljim. Želio bih dakle samo sviju da vas poselamim, da vam se u ime Medresa Islamske zajednice, u ime udruženja logoraša, u ime udruženja povratnika, u ime svih nas ovdje zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali ovo obilježavanje, a svakako mi ćemo imati još prilike i dole kod Vidorijske džamije, ako Bog da inšalav tala poslije toga i na šehidskim mezarlucima u Blagaju da kažemo još nešto malo više, odnosno poneku riječ više. Zato bih ovdje na ovome mjestu, evo ja završio što se tiče mog obraćanja i prepustio riječ daljnjem dakle, govorniku ispred organizatora ovog današnjeg obilježavanja. Svakako uz dobi Allahu Đelešanu da našim šehidima koji su nepravedno ubijeni u toku rata na području opštine Bosanski Novi, svim našim šehidima u Bosni i Hercegovini, dragi Allah Đelešanu podari šehidsku nagradu i podari im lijepoga dženeta. A svi u nas koji se sjećamo također da dragi Allah Đelešanu nas nagradi zato što ih nismo zaboravili i nećemo ih zaboraviti i uvijek ćemo ih se, ako Bog da inšallahu ta'ala, sjećati. Još jednom proučimo našim šehidima dovu. Du'ain lillahi al-Fatiha. Pred čestitih Bošnjaka koji nisu niti jednim svojim gestom zaslužili torture 92. Niko se pored nas nije niti trebao niti morao osjećati ugroženim niti poniženim. Naše noge nisu kročile ni u jednu tuđu avliju, niti čiju kuću zapalile, a ne daj ti Bože ubile nekog. Pa možda smo baš zbog toga krivi. Često se pitam da li su osnivači fudbalskog kluba Sloboda davne 1910. mogli ikad zamisliti da će se njihovo ime i ime njihovog stadiona koristiti za logor. Logor, već odavno riječ koja je arhivirana u civiliziranom svijetu, negdje u arhivama. Logor za njihove navijače, članove, fudbalere. Teško da je takvo što iko razuman mogao i da zamisli, a kamoli da učini. Ali junskih dana 1992. neki odlučiše da pogaze norme, sve norme civiliziranog društva. Započeše da na ovom mjestu ubijaju sportski duh ovog grada. Sportski duh jače, više, brže, bolje, koji je bio sinonim ovog grada. Kroz ovaj logor ovdje je prošlo oko 3000 Bošnjaka sve do njegovog raspuštanja 23.7.2010. I upravo danas, 1992. I upravo danas, 18 godina poslije, mi doživljavamo ovdje na ovom mjestu svoje punoljetstvo. 18 godina niko nije odgovarao za formiranje ovog i drugih logora u Bosanskom Novom. Mi nismo ti koji će danas ili u neko buduće vrijeme nekom da sude ili da presuđuju, ali zato imaju institucije koje su, nažalost, izuzetno trome i neefikasne. Ali jesmo tu da opominjemo i da se još bolje organizujemo, da budemo još hrabriji, odlučniji u ovim manifestacijama. Gospodo, neko igra na kartu vremena, zaborava i negiranja, ali zato smo tu mi. Ne smijemo
biti nijemi svjedoci negiranja, ubijanja, torture, progona, jednostavno zaboraviti 92. Neki kažu, ma to je bilo davno, pusti. Treba da gledamo u budućnost, a ne unazad. A oni isti na svakom koraku i u svakoj prilici obilježavaju neke svoje datume. I treba. Mi hoćemo i možemo. I nemojte, i nije to u redu da oni nas opominju. Naše vraćanje u prošlost je zalog i njima i nama za budućnost. Jer motiv ovih manifestacija je da se nikad nikom ne ponovi, ma ko on bio. Ovo ću naglasiti ponovo, da se nikad nikom ne ponovi, ma ko on bio. Jer neko će tumačiti onako kako on hoće, u svakom smislu. Dragi logoraši, Bošnjaci, prijatelji, pozivam vas da dostojanstveno, mirno, bez aplauza, bez svirena obilježite ovaj dan. Ova vrućina vraća me unazad na 92. Vraća me na vagone. Transport je ono što smo gledali u filmovima iz Drugog svjetskog rata, transport Jevreja. Možete zamisliti na ovakvoj temperaturi kompozicija željeznička koja staje ovdje. U svakom vagonu, ja sam nabrojao u vagonu do 180 ljudi, nisam mogao dalje. A vi zamislite koliko je to, to i Guinnessovu knjigu rekorda bi moglo ući. Ne mogu da se ne sjetim nekih prizora sa ovog stadiona, samo dva ću vam navesti. Drugi dan po otvaranju, po dolasku logoraša iz doline Japre, prilazi mi vojnik koji nije smio, čovjek je zaplakao. Kaže, danas si ti tu, sutra bi mogao biti ja. Ima ovdje ljudi kojim ja trebam pomoći. Mi ne smijemo s vama komunicirati ili nama rečeno da je pokušalo 13 ljudi da pobjegne. Ja sam se nasmio. Ali zašto 13? Gospodo, 30 dana poslije tog 13 ljudi se odvodi odavde. Hoću da kažem kako je bilo sistematski to organizovano. Zatim jedan prizor, neki se i sjećaju imena Ibre. Ibro iz Dolovljana, čovjek duševni bolesnik, kad mu nestane lijekova, on jednostavno izgubi kontrolu. I popis je, ovdje smo mi potpisivali da se odričemo svoje imovine. Čovjek je izgubio kontrolu i počeo da hoda mimo kolona što su bile formirane. Jedan hrabri junak sa crvenom beretkom na glavi preskoči ogradu i poče pendrekom tući Ibru. Ibro pokušava u samoodbrani, rukama samo da se brani. On tuče po glavi, po tijelu. Na kraju odusta, a Ibro, kažu bolestan, kažu duševni bolesnik. Vojnik se vraća prema tribinama, a on samo odmahnu rukom. Zar Ibro nije naš sinonim? I mnogi od vas će se sjetiti rahmetli ime Muslimovića. Pred samo odvođenje ime sa ovog stadiona, neko od vojnika je dvoje maloljetne djece i mi preko ograde dao, imao ih je čvrsto zagrlio. Ta djeca vjerovatno nisu ni zaboravila, ni zapamtila lik svoga oca. Imao je i otišao na istini, mi smo tu da svjedočimo o tom, ali u tom trenutku čini mi se da se nije čuo ni zov, ni pjesma ptica. Ne smijemo zaboraviti ni ko smo, ni šta smo, ni odakle smo. Zato treba da zbijemo redove. Molim vas, sad se vrati na samu organizaciju. Molim vas, nemojte preticati prvo auto. Vozite polagano, nemojte svirati, ponovit ću ponovo, od obilježja možemo i trebamo samo da nosimo obilježje države Bosne i Hercegovine. Upućujemo se prema sportskoj dvorani, tu ćemo se parkirati u mimom hodu, isto mirno, ovako dostojanstveno pred Vidorijskom džamiju. Tamo će se otkriti spomen ploča rahmetlijama našim ako Bog da šehidima, a zatim kolona isto tako dostojanstveno će se uputiti prema blagaju da se prouči Jasin Šerif. Selam aleikum.